أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا عزيز، يا الله يا غفار، يا الله يا نصر، ya Allah ya qadiyal hajat, nabudruh hajat kamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sayangilah kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahim, kasihanilah kami ya Rahim. Ya Allah, beri ya Allah di Masjid Nabawinya lagi ba'ron ya Allah. Bibina saudara lun, anak-anak kemun lun, ponakan lun, begitu belum tanah suci ya Allah. Begitu ziarah makam Rasul Roni Allah, makam Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bibina saudara lun, anak-anak kemun lun, begitu ziarah Baitullah, rumah Roni Allah, bait Roni Allah. Menanjid kamu lagi ba'ron ya Allah. Sabri atau si bocah begitu bersama ayah-ayah haji, keluarga haji, begitu jak ziarah makam Rasulullah ya Allah. Begitu jak bait Roni ya Allah. Ya mujibas sailin, ya arhamar rahimin.